Ngiyabona bamnumzana onjani igama? Baba. Igama lakho mbani? Ngibonga Sibanda. Oh mdawini unjani? Hayi ngiyathi. Ulobaba la mbani? Mina ungivusimo zincane. Bako. I-Easter phela sethemba ngawo sekhaya la muzi. Ngila umuzi kodwa inkinga angila mali. Utshona ukhuluma uchaza kahle. Ngela ngisitsho nxa sitsho njalo angila mali. Ngathi kulamabhondi basifuna amabhondi. Abantu bakhona vele abala mali ukuthi besinike. Basikhuluma ngama-use, basikhuluma nge-20 rand. Basingathi siyatshintsha ku-$1, ku-20 rand basinika 15 rand. Ufuna ukuya ekhaya wena? Befuna ukuya ekhaya. Kungabe ekhaya? Ekhaya kuseLupane. Akawuhambi. Angihambanga ngenxa yokuthi ngiswele imali. Njalo abantu abamkhasi bandindele benthenga kuya nami manje sengehlike sengiswele imali. Wena emntawini. Hayi iproblem iyafana. Imali kayikho. Hayi imali kayikho thina singabathengisayo lapha erenkini. Sikhalela ukuthi abantu nxa besebenza e-industry kumbe lapha abasebenza khona babuye basithengele lathi sibe lani le mali. Hayi abantu labo bayakhala. Usugada uhambe ekhaya. Njalo abaningi bakhona vele abasasebenzi sebethengisa njengathi. So imali kayikho asazi ukuthi kuhamba njani. Kumbe lingasichasisela lina abanye ukuthi imali ivele iyanga. So irenka zaye ngibona ithule kanje nge-Easter mina. Abantu abalamali. Abantu abalamali. Ngazi babuze one by one baza kutshela inkinga abalayo. Abalamali laba abahamba bathunyezela izimali mostly ngabantwana abaphandle kwelizwe. Nxa ungelahlobo phandle welizwe. Hayi sivele sokuyiproblem. Manje asazi nje iSouth Africa sithi iyabisela abantu ngapha angazi ukuthi siyaphila sithi. Uthini manje abasekhaya bangasakubona ngasabuya ngothini kubo? Vele akukhulumeki. Awukhulumeki mntana. So ukuthi uthule kuphela babona ngabuya. Uthule uyafona lawe kumbe uphosela ichukela nxa wena lesile. Phasela nje encane. Kodwa akakumnandi. Kusasa yakho imi njani ngakho? Hayi vele ayikho. Kumnyama. La ukusasa kunzima. Kusasa kimi kunzima kumnyama ngenxa yokuthi nanga impahla zami unesikhathi nasala ibhasi siswini. So ukuthi ngesikhathi sangani kumele ukuthi ngabe ngishaye itikiti akwanisa ukuthumeza impahla zami. Khathi sikhala angikhulekile.